Naitongnai media ni bisinti joto takok tei buhok songno hamjang rawi tini chung oro visit khaimini kok tumarok chung kisa salaine oro jagao chung nok phaikha National Forensic Science University kholognai hinui chini tiprasa amsai ni jaga no prai 30 ekor tei 11 family no notice rojaka notice rojak mani yagulo chung khana laikha media ni bisinti tei chini leader rok ni bisinti chung khana laikha chini leader rok bu puila ono phainai phekha tini ang phaikha khana ro tei bu chini leader rok phaibai nai ko hingke omahai je ADC amsai ni jaga no nana ni bagai jekono development ni purpose Rajya Sarkar hospital kholognai school kholognai university kholognai jekono kholognai kholawi mane phiaba ADC ni concurrent nani nangu land jehetu land ni issue tongo ADC ni kuno concurrent chara borok land omahaike occupied khaimeya nawi maya ge chung tini omone sana ni musugu tiprasani ADC amsai ni jaga no ADC ni concurrent chara kuno ek NC phane tabok development ni mungwi jaga nai maglak omo chini kok chini ADC ni administration ni hoite chung borno chithi buro hokha principal secretary ni thaniwo je omo or jaga hakinani nangmani ADC ni kun concurrent krui omono mathak di chung nangkhaingke borok jodi ADC amchaio no National Forensic Science University jodi kholognai hingkhaingke chung borok no ronani bagoi tiar tongu je jaga chini tiprasa tongthai krui je jaga khas land je jaga bolongui tongu a jaga chung borok no ronai chini ADC ni wan chomuk tani ke development jotoni bagoi nangu Rajya ni development ADC ni development jotoni bagoi nangu chung borok no land provide khainai hinui chung mi afro bu chithi rokha boni sikango bu je pro omosuru khaijau afro bu chung borok no chithi rokha je oro jaga illegal babe ADC ni concurrent chara je jaga nani naimani omo stop khaidi hinui revenue ni principal secretary no chung chithi rokha chung kragya prinanai chini ADC ni hoite te chini maharaja ni netritwe chung nangkha hingke chini central government ni thani bu chung omo kokti sanai khorangti sanai karon land ni issue chini bangoi jotoni sai issue koto chung ha no tui chi asuk adhikar sanglai tongmani o jaga chi chung tini 11 jona oro eviction khaijanai boni porai te kaisa jaga eviction khaijanai oma haike tuluk na jagoi agi phai phekha tabok chung joto tiprasa thansa tongni nangnai chini ADC amsaio nini development ni mungbai kabangma ni mungbai dustbin khainai ni mungbai chini ADC o jaga na mani chung tabok yapri krak bai kasoi tongo phainai salo bu kasonai chung joto kha baksa kha thansa khlaiwi tabo 11 family ni logeo chung joto tiprasa basalai ni nangnai aski borok bu omahai yapri sena ni sikang 100 bar mawa sungnai gang te kok kabang saya omone sana ni musugu chini ADC ni concurrent chara ek NC jomi phano borok no development ni mungbai chini tiprasa ni nukhung sare rowi samung khairoya omo chini kok sare ni record ungkha 30 ekor mane prai 75 kani 11 family ni rabat bagan nok soho borok no 75 kani moto officially borok occupied khainai eviction khainai hinui notice bono chung barbar ni sani musugu ADC ni kuno concurrent krui borok ADC o kuno chithi roja krui je chung oro National Forensic Science University kholognai oro jagao nironi opinion tumangbu oma hairohi ADC o kuno borok chithi rohmani krui kho chithi rohoyawi no borok na phaikha omo chini ADC te state ni je system chole mani rule chole mani omono borok bongo khaikha be mani babe borok omono nanani naikha aini babe nadi chung borok no juda jaga provide khainai bagoi wan chungnai